Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 31 январь 2025 жыл. Бүгінгі жұма күніңіздер барыңыздарға марек болсын. Ноқас шаарындағы тоқ қоздарда туғандар. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақсы ой пікір қалдырыңыздар. Достарменен бөлішіп, ушул біздің каналға сөз қатталыңыздар. Біз бұйырса ушундай пайдалы видеоларды шығарып тұрабыз. Тоқ, өрдөк, индуктар, такандардың баларын бұйырса біз қолдан келишинче сурап билип беребиз. Сөзсүз лайктан басыңыздар. Кымбатпы, арзанбы комментарийге жазыңыздар. Ал эми сиздер жакта кандай болуп атат? Такан алдыңыз ака? Жок. Канча экен пулу? 2,5 Экөө тең? 5000 экөө. Экөө 5000 дейт. Хай, бүтүп кой. Эки корозду 5000 дейт. 450 verin. Bitti oğlu 250 verin derdi, endi 30 verin. Ana oldu. 250 so'm deyt. Pul qancha ekan? 2000 kam var. 2000 kam var. Pul qancha ekan? Ha. Qana? Kimler sen be? Pul qancha ekan takanlar? Ekenler 3000 kam mı horoz? Horoz Ona 2,5. Horoz 2,5 ming mastaklar ha? Ana çocuk horoz part koy. Yaxşı surağanğa bekerge beren bana. Bekar ha? Pulu qancha o'z negizi? Negizi 1000 so'm kamı vardı orada. 1000 so'm kamı var. Yaxşı sana bekar beraverasiz ha? Bayağında Yaxshi sodangizlarni bersin. Qo'li yuqori odam. Assalomu alaykum. Pul qancha ekan aka? 3000. Mastakchi. Mushu bor. Ha, çocuğa ha, buyursa. Sodağınız versin aka. Qatib olun. Kimler ekan, ne oldu? Kaskanar ekan. Mostugu degan. Kimler ekan qo'yasiz? Sizdeki öyle mi bunlar ha? Pul qanchadan bunlar aka? 2,5. 2,5 mingdan ha? Kimler ekan bu takanlar? Kimden ekan? Bir adam. Sizden mi? Pul qanchadan aka? 10.000 deb atam pulu. 10.000. Mastakchi? Mastek 5.000. 5.000. Basamlar. Çocuğa palapan Yok ha? Şuna oldu. Pığı dağı çok koy. Sodağınızı versin aka. Yaxtı tuvalım. Versene. Yana bir Duysam bu falan eskes. Ver. Allah yerden şamanda var. Ketmen lazım böyle. Bazar hakikaten de çıkıyor. Qancha verdingiz? Sen? Qancha? 3,5 ming berdi. Qaysinizni? Bardık da ya. Ha, bardığına mı? Ke. 3,5 ming. Beringiz. 3'e öyle. Sağdan şöyle. Beri versen 3,5 verin şöyle. Al жерде өтө сонун жакшы нерселер бар го дейм я. Бурдер менен го. 5-6 milyon. Özüm bunlarda özünde 5-6 milyon. 13 liraya satar. Kimden ekan bilbedingizlerbi? Жактан экен а? Бул жакта bir короз, bir мастек дакан экен экөө тең. Бул жакта 3 мастек, bir короз дакан короз экен бул дагы.
Taqsir pul qanchadan kelgan bulardın? 7.000, 8.000, 100 dolar, 5 milyon tartıb. Pul kimda al yerdagi? Bu 5 milyon. 5 ming. Qancha tulakchi? Özbekistandan çıkan yaxşı qoroz. Çocuğa. Çocuğu va? Çocuğa. 5 kilodun üstünde. 5 kilogram. Nomer aytingga qiziqqanlar bo'lsa, chalatda sizga. 999 Aytavering. 909 515. Oldu. Adres qayerda? Adres qayerda? Adres Qashqalda. Qashqaldoq. Bo'ldi. Qayerdiki bu? O çocuğlar ne çıkıldı? Aka. Bular çeresini arğanday deydi, 5 ming deydi, 100 dollar deydi, 8 ming deydi. Mah. Kimden ekan bu? Pul qancha? 5. Qancha tulak bo'lib qoldi bulji? 1,5. Sodamizlar bersin ha. No, dakandardı buyursa qo'ldan kelishincha tartdik. Yemi narxi joylar to'ltirib o'tayli. Binduklarga özüңүздөр көрдүңүздөр бааларын. 10 ming so'mdigi dagы бар ekan, 8 ming so'mdigi dagы бар ekan. 100 dollar deydi. Ulancan bir at. Qanchadan keladi? Fotoğraf dedi mi? Qanchadan bular? Qancha? Bularni 600 beramiz, moyajon jupiga. Juvni 600 so'm ha? Mo'g'la boshqa gap da'mi? Qancha bular? Yapondor. Satılbayt. Satılbayt. Bunda ne yap geldin? Qancha so'mkan bular? Bunu görüyorum aka. Şu pul qancha deydi? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Nima degan kanal aka? Bu Mostovo degan kanal. Mostovo? Mostovo degan. YouTube geçelim. Tartib o'tamiz, mayda chi vaqt. Ne diyorsun aka? Yaxshi odamlarni bersin. Ördükler var ekan, ördükler. Kimden ekan ördük? To'qlarchi? Qorazor. 1,5 mingdan, ha? Ördük kimden ekan? Nesi yok ekan. Ördükte nesi yok ekan, tuğandar. Pul qancha? 2 ming. 1,5 ming. Bularcha? 2 ming kam var. 2 ming kam bor. Bastakingchi? Bastak 1,5 kam. 1,5 ming. Ulan 1000 so'mdan aka. Kimdan bular? Zo'r so'ragan ekan. Bor. Pul qancha aka bular? Mo 1700 so'm. Ha, bular. Molar 1000 so'mdan. Tuvoy. Pulga gireyin deb qoldim. Yaxshi qo'lingizga bersin aka. Shaxta tuvolingizlar. Pul qancha aka? 1000 aka o'qida. 1000 so'mdan. Pul qancha aka nova? Beravering, qara aka. Ayting pulun. 700 ga kam bor o'tam. 700 so'mdan. Odamlarni bersin. Wow. Wow. Ördek negas kim ekan ey? Kelmedi mi? Qanchada? 600. Yomon ser 600 dan değiş bir.
600 so'm. Kimden ekan qo'yon? 800. Böyle. Çalışıyor. Bolası mı? Kimden ekan? He. Bu kaçdan ekan? Aka 1400 eşi. 1400 dan ha? Yaxshi, sozamazlarni ber. Qancha ekan bu? 2000. Like baslayıklar daha güzel. Like basıp qo'yinglar. Yinduklar deyin desem, yinduklar yo'q-ku. Az ekan-da. Kimden ekan? Begasi yo'q ekan ha? Kimden ekan bular? Begasi. Lan qog'oz kimden ekan bular? Qog'oz kimden? Qog'oz da egasi yo'q-ku. Biz уже tartib bitib qo'ydik. Qo'ldan kelishincha tartdik, buyursa bolalarni bilib berdik. Like'tan basыңыздар, kommentariyaga жазыңыздар, арзан qimmatligin. Alloh razı olsun bardığınızlardan.